unemployed graduate ka charli bom abang phumate abang phia tum han isi birta kime alam the bang ke la pulo alang litum chikloi jona long suri hini ra pharo patang ka long isi la so putha pini details mate ang ton penalam na so video long nali tum hanang khan pachini poniko nali tum na so youtube channel la long jong sinang kamri milang puti ka chinghon penali tum subscribe ko la pen videos ta me like ing pi gon tang non la unemployed graduate tum charli abang phia abang pho tum son sila bakso tangka cepalong dan jema la so patak pini nali tong fan detail salam yang than pachini ponik po Tangke non jethan polanang koson sila unemployed graduate satum suri hinira farofo tangka achik lo jon wang kelong jima lapen koson sika apply nengji copy pia document sinengji lapen koman tu ben sila so tangka kelong jima la so putak angton dalam dili nang litu panang than pachini ponik po lapen non hejong Assam budget 2026 along stami pangdak ponik lo je suri hinira farofo achik lo jon wang labangke unemployed graduates atau mapan pipon ek poput pulo la sila bang so skema men na litum chining tung duk thai je la so skema men la bang ke under जीवन प्रेरणा scheme lo Assam budget 2026 lapen 2027 lapen la जीवन प्रेरणा scheme la bang ke kidam tang hostami peklang pon iklo lapen penang an graduates kachar li bomba kachar li tang tum stami surini ra pharo phale bala bang ke long don iklo la non stami la scheme bang puthot pang cheng pon to pola pen payment stami non pidapo lapen payment komantu sigi piji la so puthas stami ni na li tamana than pachini pani po chiklo jona long ke long zila bang ke surini ra pharo photang ka long pon ipo lapen non payment kipi ki cheng pon jila bang ke la soning kan September chiklo pen si cheng pon ipo lapen ka du ka dak beneficiary mate target bangke 48,366 abang pi mate target lo lapen payment kilong zila bangke hola ka apply hot ki pidun abengi kolong se directly payment tangka la bangke long ikpo lapen las bangso tangka alang litum ki pipon la bangke ko pipot ma pulo tangte ang deng akang tu pacar le nang lapen skill lapen job la hai pari nang fansi la bang so tang kala bang ke government hin pen kerap ki pibon ikla lapen la bang so जीवन प्रेरणा स्कीम जंग सिली तुम jognan exi apply exi pulote ko pp ma na so putak kachini nang ji la bang ke kenang sot ko matum sila swali kilong zima mate ka apply don zima la bang ke asi nani tum jogdan exi mate apply don exi pulo tangte permanent resident of Assam mate Assam nang kidok kulung abang phi abang putum nang po lapen graduate ka charlie tang ba ka charlie non charlie wai jela tum nang ji lapen arta la bang ke 18 pen 35 years arta tum an bang ke jogdan long lapen currently unemployed mate unemployed weg nang pula pangke lapen non a government employee government employee kali de nang po mate service kido jo government a job kilong lahai kali de nang po lapen kaprek scheme along amen awedun nang po jola lo pulte nang litum na so scheme ali bang chu endon long ikpo lapen documents ko pps son si kinang ji lata nang litum kachini nang ji kinang so no documents kinang ji la bang ke आधार कार्ड नंगजी डोमिसाइल सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन मार्कशीट लपन सर्टिफिकेट नंगजी बैंक पासबुक फर्स्ट पेज फोटो पासपोर्ट साइज फोटो नंग एग्जे मोबाइल नंबर लपन ईमेल आईडी लहाय नंगलितुम पीडो नंगजी लपन कोसन से लबंगसो स्कीम का अप्लाई नंगजी लसो स्कीम लबंग के इलितुम ऑफलाइन लपन ऑनलाइन stami अप्लाई पॉन लोंग एग्जे लपन ऑफलाइन अप्लाई प्रोसेस लबंग के offline ka apply ning ji a process la bang kenali tum ka charlie bom graduate charlie bom institution long da se form bang pi konik wala so form na tum endo nang pola pen kenang so sa details na tum fill up nang po fill up de pen video la documents ki pidu nang ji ana documents ta minali tum pa bon nang po la pen ada principal la tum pan sta minali tum submit nang po la pen submit ko lang litum la so form bang ki send ipo department na tum pan la pen alang litum da lang ek po lapen approve po jolalo lapen online na bangke online na process na bangke na litum website long dam nang po dag kinang so na litum basics details mobile number email id fill up nang po educational ka an maga charlie personal details na litum fill up nang po kinang so documents na litum upload nang po lapen
submit nang po submit date pina pin nalitum acknowledgement long igje rasto acknowledgement aluba nalitum screenshot kalite download ikpen bi kong nang po lapen status ba nalitum cilang pon igmelo verify igalo ba approve igalo pelte nalitum tangka bangke long ikpo lapen konan sila bangso tangka kilong pon jima labangke nalitum kachini nang jikinang solo every month nang litum long po chiklo jonwang lo suri ni ra pharo phola bangke lapen dbt hin benje thapon ikpo direct benefit transfer lapen visit for unemployed graduate lapen ala kay apply don tumang unemployed graduate nang po lapen helps in education skill lapen job preparation upon no support to bring future upon no lapen important points na litum dakpen kachini nang jida takina exolo important points labangke payment kilong ji lakin non September pensi kilong cheng pon po lapen ada ka select tang bote ka approve tang candidate student atum si naswali bang long nun chot po lapen selection basis labangke eligibility lapen verification process no lapen non labangke official website daging pupe lang lapen application fee labangke sikai sita elitum pidonang ne lapen lason latak scheme men putan ang litum ning chibi go scheme men labangke jiban perena scheme chiklo janwan ang litum suri hinira para pulong egji lapen non la payment ki pipun ki chengji labangke la so aningkan September chiklo pense cheng pon ekpo lapen lapang so budget labangke 2026-27 per month target beneficiary labangke 48,336 lapen department labangke education department Assam lo lapen mode of payment labangke direct benefit transfer lo jalala nasi kumamasi na nitum graduate ka charlie dun ma na nitum nabang so video komen along tokpen tan pachinigon lapen kilam tanghut kumama tum sila soali kilong dun ma latan na nitum tokpen tan pachinigon video na nitum share ponigon lapen like sipi igon lapen so YouTube channel na nitum subscribe igon na sipi video bang kilan chodlo nasi dumi thagmi kadu kawe so YouTube channel long kilang radon pas tami kardom